isi yose ikomeje kwamagana ibitero bya FARDC byakorewe Masisi bigahitana abaturage b'abasivile b'inzirakarengane ndetse bikangiza ibikorwa byabo, amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'uko mwabyiboneye kuri video. Ubigihari rero nuko u Rwanda rwamaganye bidasubirwaho ibyo bikorwa ndetse yamagana uburyarya bwa MONUSCO kwishwa rya Masisi. Iyi MONUSCO impamvu yamaganye ibitero, ariko ku rundi ruhande ngira ngo muzi neza ibya MONUSCO ifatanya na Congo mu bikorwa byo kwica abasivile, ifatanya na FARDC muri imirwano ikomeje kuba, aho kugira ngo yamagane ikibi, aho kugira ngo yamagane ububi bwa FARDC bafata ibikorwa babo bukomeje gukorerwa muri iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Minisitiri Nduhungirehe yagize icyo bitangazaho nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi video uko yakabaye. Nihuze cyane rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaganye kwigiza nkana no kwinyuramo k'ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo MONUSCO kwishwa ry'abasivile Masisi. Mu butumwa yanyujije kuri X asanzwe akoresha cyane kuri wa gatatu Mutarama 2025, Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko bitumvikana neza uburyo MONUSCO yavuze ko yamaganye igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo Masisi kigahitana abasivili, nyamara ariyo yatanze imyitozo yo gukoresha izo drone. Ni igitero FARDC yagabye mu gace gatuwe n'abaturage muri centre ya Masisi ku itariki ya 2 Mutarama 2026, yitana abasivili 6, abandi 41 barakomereka. Nyuma y'icyo gitero MONUSCO yanditse kuri X ko yababajwe nacyo ndetse yamagana ibitero bigabwa ku basivile, harimo n'ibigabwa na drones bikabibasira byibasira abasivile bidasize n'imitungo yabo. Minisitiri Nduhungirehe asubiza kuri ubwo butumwa yavuze ko bisa n'urwiyerurutso kuko MONUSCO ubwayo ifite uruhare mu gutegura icyo gitero. Yanditse ati kugira ngo ibi byumvikane neza, uku kwamagana nuko anyarurishwa kuri MONUSCO ntiyigeze inagaragaza abafatanyabikorwa bayo FARDC nk'abagize uruhare mu byaha by'intambara byakorewe abasivile b'Abanyekongo muri centre ya Masisi. Ambasaderi Nduhungirehe yakomeje yibutsa MONUSCO ko nubwo igaragaza ko yababajwe n'icyo gitero kandi ikacyamagana bisa no kwinyuramo cyane, kuko ariyo yitangarije ko yatuje abasirikare ba FARDC ku mikoreshereze ya drones z'intambara. Ibyo bakoze akabiri biri guhitana abaturage ba civile. Mu magambo yati twibuke ko ku itariki ya 4 Ugushyingo 2025 MONUSCO ibinyujije kuri X yitangarije ko yatanze imyitozo ku basirikare 120 ba FARDC muri Ituri by'umwihariko ku gukoresha drones n'intwaro ziremereye. MONUSCO yakunze kunengwa cyane ku guteshuka ku nshingano zayo, aho kubungabunga amahoro no kurinda Abanyekongo, ikaba ifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwica abaturage bayo. MONUSCO imaze imyaka irenga 25 muri Congo, yashoweho amafaranga kavagari kayo hafi miliyoni 20 z'amadolari Leta Zunze za Amerika kugira ngo isohoze inshingano zayo uko bikwiye, ariko umutekano w'abasivile cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu uracyahungabanywa n'imitwe ishyigikiwe na leta n'ingabo za leta ubwazo. Mu Gushyingo 2025 ubwo hatangazwaga ibyuko MONUSCO iri gutoza abasirikare ba FARDC, Minisitiri Nduhungirehe nabwo yagaragaje uburyo MONUSCO ari igihombo. Yerekanye ko mu gihe MONUSCO imaze muri Congo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR wakomeje kwiyubaka, havuka n'indi mitwe myinshi, imvugo ziriho urwango no gutoteza abavuga ikinyarwanda n'ubuzima busanzwe. Ati MONUSCO ikomeje kwerekana, niba hakenewe ikindi kimenyetso, ko ari kimwe mu bihombo bikomeye byabayeho mu mateka y'umuryango w'abibumbye. Loni igaragaza ko kugeza muri Nyakanga 2025 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ingabo zirenga ibihumbi 16 ziri muri MONUSCO. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 zakoresheje miliyoni 918 z'amadolari, ariko abasivile muri Congo bakomeza kwicwa. Ngira ngo nk'uko mu byiyumvira rero Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje kugenda ikora amabara mu bikomeje kuba, ariko MONUSCO ikabikomeje kugenda
ikora nayo ayandi by'umwihariko gutoza abasirikare ba FARDC gukoresha izi drones zikomeje kwivugana abaturage b'abasivile, aho imasisi habaye isanganya, habaye amarorerwa yakozwe na FARDC kuri izi drones batojwe. Miliyari zirenga 20 z'amadolari zakoreshejwe mu myaka irenga 25, ndetse MONUSCO ikaba ikomeje gukora amabara. Iyi MONUSCO rero ikaba yari yamaganye iki gitero cy'indege za FARDC cyahitanye abasivile. Ni mu butumwa bugufi, ni mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO bwamaganye kuwa gatandatu igitero cy'indege zitagira abapilote z'ingabo za Kongo kuwa gatanu mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivili bagera ku 8. Igitero bivugwa ko cyari kigendereye kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu gace ka Mongaliyema, kibasiye n'abasivile cyangiza byinshi. Ubwo butumwa bwamaganwe na Minisitiri Nduhungirehe bw'umuryango w'abibumbye bukaba butarigeze buvuga FARDC mu izina. Bwagize buti MONUSCO ihangayikishijwe cyane n'amakuru avuga igitero cy'indege zitagira abapilote muri Masisi Centre, iramagana byimaze igitero icyo aricyo cyose harimo n'iby'indege zitagira abadereva byibasira cyangwa bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile. Nk'uko Médecins Sans Frontières MSF ibitangaza, abantu 42, ni ukuvuga ngo n'abaganga batagira umupaka, batangaza ko abantu 42 barimo abakomeretse bakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. MONUSCO ikaba ihamagara impande zose kubahiriza byimaze ihagarikwa ry'imirwano n'amategeko mpuzamahanga irengera ikiremwamuntu no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Ikabisaba kandi ubusesenguzi bwigenga no kubazwa inshingano. Ngira nk'uko mubyumviye muri ubu butumwa yatangaje, ntabwo igeze mentioninga cyangwa ngigaragaze FARDC muri ubu butumwa, by'umwihariko kibizi neza ko FARDC aribo batoje gukoresha izo drones. Ni ukuvuga ngo bagize uruhare rutaziguye mu kuba aba baturage b'abasivili bahasizigiye ubuzima ku gitero cyarabaye. Rero kikaba ari insizwe ikomeye cyane kuri MONUSCO, bikaba ari insizwe ikomeye cyane kuri FARDC yagize uruhare mu rupfu rw'abaturage b'abanyekongo, mu gihe icyo gisirikare cyarahiye kurinda cyangwa cyarahiriye kurinda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwose. Cyangwa rero murabyumvira neza ko ari ibintu bibabaje cyane, ariko u Rwanda rukaba rukomeje kugenda rwambika ubusa FARDC, rwambika ubusa MONUSCO ndetse n'abandi bafite ibikorwa bayo, yaba Ababiligi ndetse n'abacancuro batandukanye. Sebarundi perezida w'u Burundi Ndayishimiye n'igisirikare cya FDNB nabo bakaba bakomeje kwambika ubusa bijyanye n'amabara akomeje gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakunda cyane inshuti zacu, mukomeze mwane nanjye.